Dragi čitatelji i dragi gledatelji Stiluete, vrijeme je za novu rubriku Face Behind the Brand. Vjerojatno sjetite, ta rubrika nam je jedna od najdražih, a to i ne čudi jer predstavljamo inspirativne ljude i jako zanimljive i kreativne priče. Današnja priča meni je izuzetno draga, a isto tako sigurna sam da će biti vama, pogotovo kad upoznate moju današnju sugovornicu. Ona je Iva Tominović-Matas i stoji za brenda Green Hypnotic. Draga Iva, evo, baviš se vrtovima, garden designer, možemo li tako opisati tvoj posao? Tako je, možemo opisati. Ja sam završila za garden dizajnera eksterijera, vrtova, okućnica, kako god to nazivali. Ono čime se zapravo ja bavim je da isprojektiram, izdizajniram vanjski prostor za klijenta po njegovim potrebama, onako kako je on to zamislio, onako kako on to osjeća, kako to želi da izgleda. Ja mu u tome pomognem složiti sve elemente da bi mu onda stvorili zapravo jedan mali komadić raja u njegovom prostoru. Imaš u biti jako lijep posao, jako lijepu misiju, međutim nije sve bilo tako bajno, radila si nešto drugo i onda se desio neki preokret, nije li tako? Tako je. Znači ja sam zapravo se preselila u Pulu jer sam dobila posao u brodogradilištu Uljanik u nabavi jer sam završila ekonomski fakultet u Rijeci i radila sam 9 godina i sve je bilo, kako bi se reklo, zašto tražim kruha pored pogače. Radila sam posao u struci koji sam voljela. Međutim, negdje na početku svojih 30. desio se neki razgovor sama sa sobom kada sam osjećala zapravo da taj put zapravo više nije moj put i da ne mogu gledati da je vani lijepo vrijeme, a da sam ja pod neonkama, da radim među papirima i tu je krenula neka moja unutarnje preispitivanje koji bi to bio posao koji bi mene ispunio i koji bi zapravo meni donio ono što smatram da svaki čovjek dođe s nekakvim talentom na ovoj zemlju i onda ja sam to pokušala naći, a zapravo bilo mi je cijelo vrijeme ispred nosa jer to volim od kad sam bila mala. Lijepo si spomenula razgovor sam sa sobom. Koliko je bitno da svatko od nas, evo danas pazimo na tu neku mentalnu higijenu, pazimo sve više na fizičku stabilnost, zdravlje, prehranu. Koliko je stvarno bitno da vodimo razgovore sami sa sobom jer nekad stvarno dobijemo odgovor na pitanja koje nikad glasno ne postavimo? Pa vrlo jednostavno, kratko, najvažnije. Ali naravno da kad bi bilo tako jednostavno onda svi bimo došli do tih spoznaja puno prije. Važno je zato što vrlo često zadovoljavamo neka očekivanja roditelja najprije, pa možda partnera, pa nekakve okoline. Školovali smo se za nešto pa mislimo da to mora biti za uvijek. A važno je da se slušamo zato što dođemo s vremenom do jedne točke u životu kad osjećamo da nismo više sretni ni ispunjeni, zato što smo ispunjavali, tuđa očekivanja, nismo bili svoji. I onda kad sam ja došla u tu jednu fazu, kada sam počela osluškivati sebe, to je onda put. To se ne dešava danas za sutra, to je jednostavno jedan proces koji traje kada vi pomalo počnete sebe osluškivati i sad sam zaista u jednoj fazi kada jednostavno sebe čujem. Biti odluka sazrijeva u svima nama i onda smo spremni čuti naše osobne misli. Spomenula si očekivanja okoline, roditelja, partnera, međutim koliko je na tvom poslovnom putu bitna okolina, partner, roditelji, ne kao kroz prizmu očekivanja, nego kroz prizmu podrške, da kažu da, ti jesi za to, da, kreni tim putem. Koliko ti je značilo u tim nekim godinama ipak imati, kako bi rekla, neki suport da znaš da si na pravom putu? Meni najvažnije, jer ja ako doživim neki uspjeh, nešto napravim, ako ja nemam doma potvrdu da to ne da vrijedi, ja znam da vrijedi, nego da se neko sa mnom veseli. Ili recimo kad doživim neke trenutke koji nisu baš veseli, nego su teški, onda s nekim imam to i podijeliti. Meni je jako bitno obiteljsko okruženje i to mi je zapravo na broju 1. Sve ostalo zapravo potpunjuje sve oko obiteljskog života. Roditelji su me uvijek poticali, uvijek su bili uz mene u tim nekim mojim željama da ih ja ostvarim, a
moj partner tu me skroz podržao i zapravo prvi je znao da ću otići u London to završiti. 3 godine smo se zajedno pripremili i za odvojeni život i za financijski dio tog mog odlaska u London. Tako da ja jednostavno sav moj uspjeh i sav trud koji stoji iza Green Hipnotika, to je moje dijete, rekla bih, to je moja ideja, ali bez njih to ne bi bilo to, niti bi ja postigla sve to što sam postigla. Tako da meni je to najvažnija stvar. Lijepo si rekla da je Green Hypnotic kao još jedno dijete, točno znamo o čemu pričaš, jer svi mi koji radimo i stvaramo poslove, naše poslove doista doživljavamo kao našu djecu koja staju na noge, pa imamo teške faze, lijepe faze, ali uvijek smo vrlo involvirani. Htjela sam te pitati koliko ti je bitna i podrška oko poslovne, recimo tako, okoline. Evo, korona je došla, prošla, tu je, nije. Ono što se dogodilo da su poduzetnici konačno možda ujedinili, da smo više nego ikad odlučili stati jedni uz druge i podržati se makar međusobno. Sviđa li ti se taj neki pokret koji se u tom cijelom procesu dogodio? Sviđa mi se zato što, recimo, do sad ja sam uvijek mislila da sam se rodila u neko krivo vrijeme, jer su neke moje vrijednosti kad sam započinjala s Green Hypnoticom i kad sam se posavjetovala s nekim drugim poslovnim ljudima, uviđala kao da iskačem iz toga. A sad zapravo vidim da sam gradila odnose sa poslovnim partnerima onako kako sam osjećala, a to je da sam bila ja, da sam se prema njima odnosila onako kako bih ja htjela da su se oni prema meni i tako i je. Tako da kad sam došla recimo u prve neke krizne poduzetničke, ajmo reći, vode, onda sam zapravo vidjela da sam izgradila jako dobre poslovne odnose i podrška koja se sad razvila i koju recimo gradimo je jako bitna. Jer vi možete, u dobra vremena svi smo si jako dobri, ali kad nastupi neka kriza, može biti i globalna kriza ili vaša osobna kriza na nekom poslovnom putu, tad vidite onda kad vam se otvaraju vrata i kad vam ljudi daju suradnju onda kad vam je potrebna. Tako da osim recimo te obiteljske podrške, ja sam si stvorila i tu neku partnersku podršku u poslu. Evo, slažem se kako se si sama tako lijepo sročila, nemam potrebe puno se involvirati, ali upravo je tako. Jedno si riječ dobro spomenula koja me navodi na iduće pitanje, vrijednosti. Nekako mislim da vrijednosti koje njegujemo privatno moramo utkati u naš posao, pogotovo mi žene koje se ne možemo od emocija odvojiti. Slažeš li se da su one vrijednosti koje njeguješ u svom privatnom životu su isto one koje si utkala u Green Hypnotic? Tako je. Obično se prije, recimo i kad sam išla na faks, nekako se govorilo da se privatno odvaja od poslovnog. I onda automatski time imao si osjećaj da privatno si jedno, a da poslovno moraš biti netko drugi. Ja sam tu osluškivala dosta svoju intuiciju i vidim da sam zapravo bila u pravu. One vrijednosti koje čovjek gradi od malena i živi te neke vrijednosti zapravo treba utkati. Ja sam ih utkala u Green Hypnotic, a to je da budeš pošten, da budeš iskren, da daš sve od sebe najbolje u tom trenutku. Naravno, možda sam nekad i krivo nešto napravila, ali nikad sa namjerom, nikad lošom namjerom. I taj neki obiteljski odnosi sa poslovnim partnerima, onoliko koliko možeš biti obiteljski u takvom jednom odnosu, ali jedna ljudska strana, da čovjek osjeti da će dobiti možda više nego što je platio, samo zato što ima u tebe povjerenja i što se osjeća ugodno, što može reći, recimo, ja često, žene su te koje najviše vole biti involvirane u dizajn vrtova i one su dosta suzdržane. I onda nekako uz priču ja vidim da one žele imati neki komad dana koji je samo za njih u tom vrtu uz neku šalicu kave ili na večer recimo uz dekicu sjesti na travu ili na neku klupicu, pročitati nešto, da budu same sa sobom da bi se zapravo regenerirale. I to je ono povjerenje koje ja zapravo imam sa nekim klijentima, većinom klijenata. Mislim da je to jako bitno, ali to su i moje vrijednosti, isto tako. I onda kad nađem partnera s druge strane, da li je to poslovni partner, da li je to klijent, ako iste vrijednosti gajimo, onda normalno da ta suradnja je kao dvije puzle se spojimo. Tako, dogodi se jedna lijepa sinergija. Mi jako puno pričamo o vrtovima, vrijednostima, međutim ono što me intrigira, a evo vjerujem i naše gledatelje, ime Green Hypnotic. Tako je jednostavno, tako efektno. Kad se rodila ideja o imenu?
Pa ideja o imenu se rodila one godine kad sam ja zapravo odlučila da ću promijeniti profesiju. I sad kako to se kaže slučajnost, ja vjerujem da nije slučajnost, ja sam u jednom 6. mjesecu obolila i bila sam na bolovanju 2 tjedna. Ulovila me neka teška alergija i onako kako sam sama ležala sama sa sobom u ta 2 tjedna, počela sam razmišljati o tom nekom imenu. I onda je bilo ovako, pa onako, pa sve nešto da bi nešto logično. I onda je u jednom trenutku je sazrjelo Green Hipnotik. Jer hipnotik za mene znači kad ja dođem u vrt, kad ja radim nešto u svom vrtu, a prije nisam to radila profesionalno nego za sebe, ja sam doživjela uzbuđenje. Mene hipnotiziralo, ja sam se kretala po tom vrtu kao da plešem, kao da sve me uzbuđivalo. I onda se kad čekaj malo, green, ok, logično je da je zeleno, ajde neka bude Green Hipnotik. I ja sam zacementirala to ime. Nakon toga sam otišla u London, završila, vratila se i tu. I onda kad su me pitali ime, ja sam rekla hoću da bude Green Hipnotik. I svi su rekli, ma ne, ima veze s hipnozom, pa to ćete krivo ćete protumačiti. Onda kad sam ga htjela registrirati, tad se nije moglo engleska verzija, nego samo latinska i hrvatska. Međutim, ja sam toliko u sebi osjećala da mora biti Green Hipnotik i desilo se to da je se promijenio zakon i da smo mi mogli dati... Evo, čak sam i to izazvala i tako je nastao Green Hipnotik. Ništa, Iva, ja mislim da moramo nastaviti razgovor u vrtu kad se već toliko poletno i uzbuđeno i sretno sjećaš vrtu, najbolje da nastavimo još malo dio ovog razgovora u vrtu. Može. Krećemo u vrt, idemo. Eto nas konačno i u vrtu, tu si svoj na svome, tu sam sve više ja svoj na svome. Iva, kako teče proces? Ja vjerujem da radiš i sa privatnim i sa poslovnim suradnicima. Radim sa privatnim i poslovnim, znači sa fizičkim osobama i sa poduzećima, sa hotelskim kućama, ne sa gradovima, nekako više sa fizičkim osobama jer se nekako su se ljudi okrenuli turizmu i iznajmljivanju kuća za odmor. Kako proces počinje? Najprije s prvim kontaktom, kada ja zapravo dolazim na teren, jer moram vidjeti kako on izgleda, čime je okružen, jer vrlo često nešto moramo sakriti, ili ako postoji neki lijepi pogled na nešto, na more, na šumu ili na neko lijepo stablo, onda to zapravo privučemo u taj okoliš. Tim prvim kontaktom zapravo saznajem što netko želi postići u svom okolišu, što mu je važno da postigne, bitno mi je koliko vremena ima za održavanje, da li postoje djeca, da li su životinje uključene u to, da li će se komponirati nekakav bazen, džakuzi, neke ljetne podalje. Znači to mi je jako bitno da zapravo vidim koji elementi će biti sastavni dio tog okoliša. I nakon toga zapravo gradim priču. Najprije sebi u glavi, a onda je prebacim na nacrt. Napravim prezentaciju sa klijentima uz 3D projekciju kako bi zapravo dobili dojam kako će to izgledati. I onda pomalo krećemo u razradu detalja, koji će biti elementi, koje boje će prevladavati, koji materijali i onda je to zapravo priprema za izvedbu. A onda izvedba je zapravo rad na terenu. Lijepo si rekla, ti gradiš priče na neki svoj način, mi ih u biti pričamo na neki naš način, to je najbitnije, osjetiti poziv i ići u tom nekom smjeru. Ja bih rekla da ti radiš jedan jako lijep posao. Radiš, čak ni ne radiš, nego živiš. Ja sam to htjela reći, neki put, recimo kad idem tražiti robu u rasadnik ili u trgovinu neku vrtnu garnituru, osjećam veliko uzbuđenje i onda sama sa sobom razgovaram, kažem, o Bože, pa mene ljudi za ovo plaćaju, imam osjećaj kao da sam godišnjem, pa sad ja to, to je ljepši dio ovog posla i kad nacrt pretvorim u stvarnost, to mi je posebno uzbuđenje i dok se gradi priča uživo, to mi diže adrenalin i stvarno onda svi mi kažu pa ti imaš posao i snova, a valjda imam, osjećam da imam. Ti si ga u biti sama stvorila? Jesam, sama sam si ga stvorila, da. To je ono što smo prije rekli, pitanje slušati sebe. Slušati sebe, razgovarati sa sobom i na kraju živjeti neku svoju misiju. Ja vjerujem da će naše brojne gledatelje zanimati
ukoliko imaju nekih pitanja. Djeluješ li isključivo na području, evo Istre iz Kvarnera, to je neko naše područje, međutim imamo i gledatelji Zagreba, ostalih dijelova Hrvatske, mogu li ti se javiti i obratiti? Naravno, ja živim na području Pule, pa je tu zapravo stacionirani ured. Međutim, ja sebe nikad nisam ograničila mjestom, radim i na riječkom području, odem i do Zagreba, idem na otoke, tu i tamo odradim i koji vrt. Da, gdje god me pozovu, ja jednostavno, jer me i samo putovanje negdje inspirira i podneblje me inspirira i različiti ljudi me inspiriraju, različiti običaji. Recimo u Istri su jedni običaj, ovdje u Rijeci su možda za nešto drugačiji, recimo i sastav tla je drugačiji, i podneblje je drugačije, prema tome sama sebe zapravo punim tom različitošću. Iva, hvala ti puno, bio mi je veliki užitak pričati s tobom. Hvala vama. Eto, ja se nadam i vjerujem da smo i vas hipnotizirali, inspirirali, jer evo u biti današnjim vremenima najbitnije ti je dijeliti pozitivne i inspirativne poduzetničke priče. Budite i dalje s nama i uživajte naravno u vašim vrtovima i domovima. Pozdrav!